ya lero nigo murikito kurwase county ya Nairobi Pius okemwa biyoga ko manye timu ya Shabana nigo yanyora obubui bwegoriemo asebosa kero bare kone kiagosori abone timu ya Sofapaka segeti ya Dandora Stadium se county yo ya Nairobi asa ko manye bwego chigosori chinde chene kiwensi ama mbere nire kombe kyo ya KPL timu ya Marashuga nigo yaengerwa hegoriemo asebosa ni timu ya Police FC timu ya Bandari FC na yanyora obubui bwegoriemo ekero bayengere timu ya Nairobi City Stars asegeti kya Buyanka ya Mbaraki Stadium county ya Mombasa agotabanga bone timu ya Shabana nigo abatyotere be timu yo nabo igo igati abatendri banyariko babaguwe sokya nakogokera obubuyobu hasebono batebire egosori ikagere cyo konekiwa chitariki ibere ase egeti kya Gusii Stadium igati timu yo ne timu ya Kariobangi Sharks nigo boigo bari no basemere bwo chikonyora obubuyi fans ndabatayimbi yamuno sogocha ndabachi bagendere gocha muno sobongi then nabo igo kiangalia support ya mafans ndo wanafanya tunashinda wanatupush more then tuna encourage tuendelee kukam then for the fellow players wenzangu yari tukulia na Dandora Shabana ni timu nene muno mmanya eto gwakira bagosori baito technical bench yaito management yaito mbuya mona 6.7 batwira Nairobi otegeririe mood boniga kero mondo gagogete kero mondo chireka kamanyite nga onyorire 6.7 Shabana disabite bomura baito bakire bombengia na ine to sabanga Gusii weekend yegocha na nane bakembo mumune ano to kali Gusii khatiro 6.7 family una organizing secretary egento to atakete 6.8 china ne Mombasa ntu atakete sato badeka bamuna yawe. But I want to assure you with the coach Okidi and Mwalala na management na fans wants Kenya ngima paka libonzi pia se ezio kenyure mna secretary general musine tu gato bamu tokonyeti tare mbiri ngwa katole Kariobangi Sharks busoni abantu aminto yamba tebiro Shabana neyemo korukeberezi Nyanchwa Nyaganja Kenyanya mpaka Minnesota ninjwa abantu bonsi yawote nduntu bwatimanga na UDA nduntu bwatimanga na ODM Shabana neyemo nere UDA noere ODM noere West so egentu getene kenene nduntu na management nduntu siasa inchu eleze to na bonrera tubatuliji busanisa cyabo bawi nande bagota bozongo bako bwa Kariobangi Sharks nande no turamo igot itukerio tumera na bozongo they always help the players, motivate the players. There are times when you are facing a lot of pressure, like today, Shabana players are facing a lot of pressure and the fans keep on cheering them on and give them strength to move forward. Like we said before, just picking up the positives, trying to be tough mentally, to focus on the next match because you can't keep on, you can't cry over sports, you need to just keep on moving forward, keep motivated and focus on the next match. Segeti kigagia Dandora no komye muna timu ya Shabana litukulera niko yanyorere 6.7 mega wetira sombosori okumaga Ezekiel Omura yonyara kubokobeka igo yentangani nabo yonyara kubokeka yomugui aseda ekamerong ebere na isano na isato nonyina bo niko abange bakone gati yabo mo organizing secretary wa timu yeyo mayike muna kiama mchezaji mwenyene Omuro yonyara kubokobeka ego liyo nabo igo igati yabantu banda abange banyara kuba ukono bo yatogeria obuguyobo bono timu ya Shabana igera sukeme samaga yonyara 6.7 ebere na isano na ebere bono abo asera agendere ko ne mono SMS yo nonyina bo abantu abangeni ko bakone kurugiga igati yabatyotereria abetimu ya Shabana asekeribego keire ko tebabuna igetimu ya Shabana ira chikwendera ko byane mono asorongoro gusi unenchere mu yokinia ebyagwa ripoteria egeta seni kageta mbe ya base mukurugiga iga ime ya Dandora egotoka ime ya Nairobi e county Chenkoro kwa Pius okemwa biyo